igazi aligijima enhliziyweni yami ligcwele imizwa yakho. Ngiyenze ngiqhubeke bese seniyangijaja ndawusho ukuthi Fortune the poet man cha angikho lapha nginibukele ngikhenze nginibukele babukele lihlelo lena nilithandzana liphambili eSaturday TV na7 lonke nje dandla nenkondlo libitha lami ngingifortunate ngwamabuzi niyathi masikusina senibona Fortune isikhathi sakhe inkondlo niyathi masikuthi nitawufunza nina niqhubeke nifike kustanza 6 nje sengikustanza 7 niqhubeke nani high Bafundzise nebantfana dona tinkondlo phindze nibalele ukuthi cha kuyaphileka manje tinkondlo hayi ukuthi tinkondlo tiyadukusana right namuhla ke sisemasindini National High School lapho khona kunabo sonkondlo labatana high lapho phindze banifundise ukuthi bona babalansisa njani tifundvo kanye nato tinkondlo uNkulunkulu nasekaphakamisa abantu bakhe nasi sambulo ngicela kunembulela ekubhubheni kuleti khathi tekugcina sekucaleni sahluko kanti egcineni sambulo lilanga nenyanga uma sekuhlanganiswa kwababili kufanana nenkwenkwehle khanye ebumnyameni kufanana nemlilo lovuthako wena unelithandvo sathana umaba yasemtimbeni uyawushiya kodwa uma singingida endleleni yakhakashiya kodwa kunaloko etinhlitiyweni uyashinja akhiphe inhlitiyo elitsha afake kamoya asibonise tindvo kamoya bathakathi badliwe ngumona uthi statement etinzima tasincobisa emancebeni asiphotise ngoba yena uNkulunkulu ulungile ubobuta lungile emendenini ulunga empilweni welulekana nasekaphakamisa abantu bakhe nasimakathi uyabonakalisa senza ugcina ngokucala ngokubingelela ngoba ngibona ukuthi ngizozengikhohlwe ngize ngako kahle kahle ntokazi ndithunywe ungabonayo igama lakhe wenhliziyo kungabe yamazi ungithume ukuthi ngizobeka amabili elesithathu selizophuma ngakwena izolo bengisesitolo sothando ucagela ukuthi ndikuphathele ukugaca wothando yazi into engalinganiseki bengifisile ukunginikeza khona izolo unokuthi njalo nje mazodibana ndikubheka njengemuntu ojahile na izolo ke kuphinde kwangiphinda ke ndakubheka njengemuntu ojahile kungakhona ukunginikeza lo thando benguphathele lona sengiyasicelela phela ntokazi ngicela ungicome ngiyakuthembisa ukuthi uma ngakungicoma uthandweni lethu sobabili angeke semfaka umuntu wesithathu ingcoko nje makuzoba ngumdali kuphela kanti mina ngizokuthanda ngaphasi kwamagama amathathu elami elakho kanye nelothando phakathi ngisimisele ke nokujezela izono zabuza kwethu abashiye basidalile ngaphakathi enhlizweni yakho nopholisa amanxeba abashiye bawavulile ngaphakathi enhlizweni yakho bengishite sengizawugcina ngokucala ngokubingelela ngoba bengisaba ukuthi ngizoze ngikhohlwe engize ngakho sawubona wentokazi ngicela ungicome phela mntasemzini Mbukeliselo khona eMasundvini High School njengoba ngichazileke ekuqaleni ukuthi nginabo bosonkondlo lakhaya bathe chathi nesinabo bosonkondlo futhi baningi bafisile ukuthi higher dona tinkondlo tawo emasati ative nalabanye bafunzi bakhona kufunza kibo nyalo ngengihletinayo imbongi engenaqala uthe yena cha mina ngingimbongi engenaqala kepha ukuthi sichazela kabanti ukuthi ufika njani ekubeni ngumbongi engenaqala ungubani kahle kahle igama lakho ngoba ngiyadika ukuthi ekhaya abamethanga bathi ngumbongi engenaqala Samukele hlelo intandla nenkondlo please introduce yourself kumbukele ekhaya Samukele mbukele ekhaya igama lami owami ngakagama ngihlala eSigodveni uMathapha khona lapha Mathapha ngifunza eMasundvini National High form 3 ligama lithi imbongi engenaqala lasuka nje sihlalele seyigroup sifundzisana kuthiwa nisibhemisana ligwayi athi masahledi sicabanga amagama ama-stage name because bese sifuna ukuthi sicale kusebenza njengabo bonke bosonkondlo labakhona abakhula kangwane sathi masihledi sathi ngicabanga eligama lafika amqondo ngathi okay igama lami ngimbongi engenaqala but ngasheshe ngalisusa because benginakufuna le meaning yalo ngangayitholi okay ngathi ngakusasa sesiphindze sihlangene ngashaya i-freestyle yaleli gama kwathi okay so manje so imbongi engenaqala kanjalo legama sesiyanginika ukuthi awusebenzisa lona single group ngaqala kanjalo okay now uthi niyaqala nehlangana niyabhala tinkondlo as a group ngumuphi umnyaka wena sobona nini ukuthi you know what lemfu yami tinkondlo zara ngithatha serious okay tinkondlo mina ngathi icala bo 2019 okay before kuqala iCovid ngibengitibhala ngokulalela abanye bosonkondlo ngitibhala because ngaqala ngahaya le tebamvu vele nokuthi nginaleli thando wento but ngingakwazi ukutibhala ngathi mangiqhubeka kwafika elinye emalanga nje ngathi ihlalele ngabhala yami but ngakakhona lokuyi-understand ukuthi isho kahle kahle kwaba amagama nje ngathi mangisaqhubeka
this year mangihlala nabo sonkondlo la esikolweni ngaphola munye wangitshengisa labanye ke sayangekuya kwathi okay cause wena usohambe emalanga inqumbi usolubhala inkondlo iminyaka inqumbi ngolotho sibukela le group into so athi uma kuta emasikhathi sema-sports asikolweni wasihlanganisa bothishela bathi asibhale inkondlo sabhala inkondlo sahamba sayoti high divine saqala kanjalo. Okay, naku-ke seniyaqala ne-high art inkondlo embi kwebamvu kwagcina lapho yini noma nanyalo ku-assembly bayaye bakubona ubahayela? La sikolweni ngagcina nge-talent show ngaphambi kokuthi sivale. Okay. Ngeliviki lekugcina ukuthi sivale nge-second term ngagcina lapho kubahayela inkondlo. Ngesikwami ngeti inkondlo ngiyadihaya ngephandle. Okay. La sikolweni uthini uyasithembisa yini ukuthi utawubahayela labanye abafundi assembly batobona ukuthi yahle mphethe inkondlo leni serious? Ngiyakuthembisa masekukhuluma kubaphathi bathi ngiyanithembisa ukuthi ndobahayela. Usukani madoda usuka Sambwentombi uphelele mngami. Into ethi mayimile igcwala ipinifa ngakuthanda kakhulu ngisaqala ukukuthanda namanje kusafana kuyophuma amathole azala amankonyane esibayeni esikaba bongizalayo asenembukise nje umuhle uyakhazimula ufana nesinkwenkwe esiphezulu esibhakabhakeni mngami ushisa kwendlula ilanga istop 6 kungako ngidinga ukubona ntambama ngo6 uma ngubhekile inhliziyo yami ishaya ngamandla ngathi magagasa selwandle uma phezulu esibhakabhakeni kunenyanga phela wena uyinyanga nenkwenkwezi yami ungikhanyisele ebumnyameni umuhle sithandwa sami uhlom njena silo sabugcina ngoWinnie Mandela bahle bonke uma ungekho wena ungisukuma mngami bakubona ususushaya kancane ngazi ukuthi uhamba phezulu kwamaqanda kanti usaba ukuthi unyathela ngabantwana usozubalimaza ungisuka Sambwentombi uphelele mngami into ethi mayimile igcwala ipinifa. Na ubuka la sikolweni bothishela banisupporta kanganani when it comes to poetry noma nje letinye timvo lethambisana nemakhono? Bayasupporta kakhulu bothishela because ngibona abasihlanganisa abasicucutela ukuthi makulithalente lethu asingaliyekeli because kuyafika isikhathi sokuthi sonke sifune kuyekela singabonga ukuthi okay fine siyabasita abantu but thina asitakali because siyabhala buhlungu ngebantu balapheke abantu but thina khanti siyachubeka siva buhlungu ngokuletinye tetinto asacabanga kuyekela but bothisha basinikete amandla nathi logcina ukuthi asichubekeni ngetinkondlo because umuntu njengasonkondlo ngathi uliphilisi uyena usita labanye abantu kumcoka bakhe ukuthi kuphile labanye abantu. Okay, nakwenda tinkondlo info le serious labanye bayaye bangitshela ukuthi mina tinkondlo ngithi ngine stress kakhulu bese ngiyabhala ekhaya bayakusupporta yini ngoba when it comes to poetry you are doing something serious uyashona ukuthi ufisile kusita labanye? Ekhaya ngathi namhla bangisupporta kusasa phindze bayagcika bathi lento yakho yetinkondlo wena ukuthi wende something awusakhona ukuhlala nebantu because esikhathini esiningi ngihlala ngedwa kanti uthi ngifake ama-headset ngilalela ama-beats noma ngilalela tingoma maybe ingoma mangiyive ukuthi okay ingoma le ngiyithandzile ine-meaning thide ngiyilalele bese kanti sengibhala ngayo inkondlo. Okay, ungathi nekhaya imvo nje le tawubenda ukuthi bachubeke bakusupporte ubathembisa ini when it comes to your poetry? Ngibathembisa ukuthi ngizobahlonipha ngibaleke kuwo konke abakusho khona abantu angisupport because ngiyayithenga kakhulu support yabo kwesinye isikhathi ngiyivaza ukuthi ngicindzelekile uma bangisupport bona because kuze imvo yakho ibe yinhle kumele icala inhliziyo yasekhaya ibe mhlophe ngayo khona ukuba uyende kahle nebamfu bakujabulele ngephandle. Okay, officially yini kuchubeka nayo ipoetry nasocedza isikole noma uthi hayi imvo nje ngidilibatisa ngayo ngirefresha ngako when it comes to tincwadzi noma uthi noma ngicedza isikole mina ipoetry nawuchubeka ngende? Ngitawuchubeka ngende ipoetry because ngiyithanda kakhulu. Okay, so uqalile nikusebenzisana nabo sonkondlo labala ngephandle kwesikole lase baneminyaka letsite benda yona ipoetry? Sasonzela yibo but sengiqalile because bopost amandla sengile ngafika kibo basifundisa etinye tetinto etincane. Okay, and now ungakhuthatha ke labanye bosonkondlo labasetikolweni when it comes to taking serious tinkondlo tabo ungathini? Ngathi le inkondlo mabayiva ngekhathi abangayiyekeli because it's coming to kusiphiwo kahle kahle kusiphiwo into engiyinakile ngayo because awumani uyihaye nje inkondlo mele connect nalo mtimba aqala ukuthi uyihaye kusiphiwo abangasiyekeli isiphiwo because wonke umuntu unesiphiwo sakhe
and mawunesiphiwo tikwenvo kuhle ukuthi usisebenzise because umdali bese soyasithatha and kuba buhlungu emasa sithethe. Okay, kumhlobo wethu ke losibukelako njenganyalo loba nebulukhuni when it comes to kubalansisa tinkondlo takhe netincwadzi ungamchushisa uthini wena wenda njani? Tinkondlo because angese kubayekele inkondlo sometimes ngiyakendeka ngithi nje ngihlele eclassini ngiyafunda kudlale yona la mqondweni but bese sengibheka phansi maybe sengiyaditsha ukuthi nyalo ngiseclassini nyalo ngifuna ukufocus nyalo ngiseclassini akabe nesikhathi sakhe ukuthi okay namhla i-weekend angiba busy ngetinkondlo noma namhla ngesihlanu sihamba makude lengibhizi ngakho angidoba busy ngetinkondlo. Okay, tincwadzi ngitinikete isikhathi sato natinkondlo ngitinete isikhathi sato. Tiye sithandwa sami, mina nawe besithandana kahle ngaphandle kokusebenzisa ifoni beyikhala izithule ingabanjwa. Mina nawe besingamathe nolwimi, wena ulwimi uhlala kimi ematheni, mina-ke ngilwimi ngihlala njalo ngokukhulumela amabathu usazongishiya ngithi banamanga futhi bayakufuna kodwa amathangu nguwe sakhetha ukungishiya buyela muva kasifuba. Inhliziyo yakho yona ngayithola ifanana nephupho lenyoni abayihlwithe izimpiko bayishiya ngayithatha ngayifudumeza yaze yamilisa impiko yafunda ungidiza yangishiya. Uyazi kube lenyoni angiyigolanga ngabe inhliziyo yami ayizange seyiphuka. Kodwa vele kunjalo nje lapha emhlabeni sithanda la singathanda khona. Sengizokukhulula ke wena ngokuthi ngifuna ukusala ngijabulile ngizothi hamba juba bayokuhlutha phambili. Haya kwevakala owami the poet ngethemba ukuthi mbukele kuningi lokufundzile kuye wabona futhi ukuthi cha nawe noma nje isikhathi sesekhona ukuthi wena uqala utende tinkondlo khona nekuthi lapho ekhaya ubatshela ukuthi yathi kuthini mina manje ningayikhona lemvo futhi ngadinisela nasesikoleni. Anyways asijike connect market test uyasichube nayo hlelo ungayinzawo. Elangeni lesithathu enyangeni yesithathu ngakhanza phathwa amakhethe amakhandlela lamathathu lebeka kathe phela nembala lihlukene kathathu ingani phela bese kusela imizuzu lemithathu kuthi phela kuyohlangana isimbi yesithathu ngangcongcotha kathathu kwavela abone baphatha labathathu ngababuta imibuto lemithathu kanti futhi bangiphendvula abo bathathu kwavela abone baphatha labathathu ngababuta imibuto lemithathu kanti futhi bangiphendvula abo bathathu ngaphuma kula makhaya lamathathu ngakhetha yinye kuleti tindlela letinzathu ngahlangana nemadoda lamathathu lebeka kathe agcoke ikipa letinembala lehlukene kathathu ingani bebafuna ukungisonza abo bathathu ngashaywa livalo kathathu ngathatha kulecethe tinzathu ngadedela emuva ngoba bebafuna ukungisonza abo bathathu ngakhanza phathi bakhala ehlisa tinembeti katinzathu ngakhipha sicephe kikini lebesikade sinembala lehlukene kathathu ingani phela bese kusela imizuzu lemithathu kuthi phela kuyohlangana nesimbi yesithathu saguca phasi sobathathu sakhuleka emagameni lamathathu elikayise nalendodana nelikamoya ongcwele savuka phasi sobathathu kwakhala icongo kathathu sakhanza ngibabethabethe asiphathele ndzaba letimnandi letinzathu kweqala ukuthi umvana phathwa sophumelele bangeni lakhe lesibili soyibangeni lakhe lesithathu lena impumelelo phathwa kwesithathu. Ngikhala let smartphones namuhla ngikhala let smartphones ngikhihla sililo ubose ubute umcamelo utakutekela imfihlo phela nguye lonkolekela tinyembeti tam temalanga onke kube kuyangami ngabe ngitawubisela sikhathe emuva nami ngitawulungisa timvo phela tinkinga lenginato tingibanga ngithole kufa kusombululo lesihle kuthatha yami impilo ngikukhanza kuyindlela lemfishane itolo lokumuva nje incwadzi bese ngibhalile nenthambo sengiyikhungile emakabheni sami isihilelo bese ngisakhe kahle nelibhakede bese ngilibekile lokuchaza ukuthi I was ready to kill myself ngoba lithemba bese lingiphelele bafikile bolomathemba nasinethemba bazama lokungasho lutho namuhla ngikhala let smartphones ngikhihla sililo kube kuyangami ngabe ngachubeka nekufundza ngangajaka umdzaka litulu lisengakani noma bekasangikhutile lomdzala athi ungamjaka umdzaka litulu lisengakani ngabe namuhla ngilutho ngaba ngiphileli ngivuka ekseni ngibone labanye baphumelela yami impilo imenza wonke fisa ngathi isikhathi ngasibisela emuva ngitawulungisa timvo sengigcina elegcina ngicela utigcine nawe ungathikhanzi ukhala let smartphones njengami usinethemba the poet. Mbukeli siyajabula ukuthi wena solukhethile kuhlalisana nathi elihlelweni lakho lolihamba embili eSouthern TV na7 lonke nje etandla nenkondlo la emasondweni National High ke basithembisile bathi thina manje stand betela bona bosonkondlo nginaye ke sonkondlo wami la utheke yena ke naw mina I'm shy
into la ngiye ngayona but ngiyatlo ukuthi kini ngeke aze aweshy utangitshela lento lafise kuyisho Sinethemba. Yebo. Are you still shy? No. Awuvusela umbukele ekhaya utisho ukuthi ungubani wakabani ufundisa from bani? Sanibona siyanibingelela ababukela ekhaya ligama nginguSinethemba ngwakamhlongo ngifundza form 2 eMasumbini National High School. Okay, do you have a stage name? Yeah, sikhona. Sinethemba the Poet. Okay, why you decided ukuthi okay fine nginguSinethemba phinze nginoba ngiSinethemba the Poet? Leli gama lami linginiketa lithemba ngisabhala leti inkondlo. Ingako ngadecide ukuba nguSinethemba. Okay, uqale ngawuphi umnyaka ukubhala Sinethemba? Ngiqale 2022 ukubhala inkondlo. Okay. Ulayela bani? Uyabalayela ekhaya, uyabalayela esikoleni or you are just showing your friends? Nasekhaya ngiyabalayela nala sikolweni ngiyabahayela ngikhombise bothishela nebangani bami. Alright, utibhala ngani inkondlo takho? Siswati, Isingisi noma uyabhica? Ngibhala ngeSiswati. Okay, lendibhala ngeSiswati. Isiswati limi lami. And iSiswati labanye bakhona kusiva kahle siya understandeka. Okay. Usitwa ngibani ke kuleti inkondlo takho? Bothishela ushito ukuthi wabalayela babona ukuthi unguye sonkondlo. Bayakusida yena nyalo noma uthi nanyalo cha mina sengisonkondlo lusavuthiwe nebakithi ngiyakhona ukuthi ngibhalele bese kwenu nje kungivumela ngihaye embiwa labanye abafundi. Ngisengakabi ngisonkondlo lovuthwe kahle ngisitwa imbonge engenacala owami nguye lasavuthwe kahle le group so yasida ngetinkondla sicorrectile lapho zilong khona sicondzise. Okay. Now ubhala ke inkondlo takho ngaso sona leSiswati ucila kutiphi timvu lomnye umuntu uyaye athi mina ngibhala ngemvelo wanginiketa nje wathi nani lifu ubhala ngalonyalo ngidobhala ngalo wena uyayi wente njani yini ubhala ngayo? Ngibhala noma ngabe yinde existako nelisizi ngiyabhala ngalo telithambo nato ke temvene tenkholo ngiyabhala ngato. Okay. Awunginike nje inkondlo yakho yinye ungayihayi nyalo usho sihloko sayo ukuthi ithini na uyibhala wayibhala ususela kuphi? Nayilethi ngesetikhathi tegcina malanga egcina kanathi sesiphila kwegcina. Yo ngiva ngathi sitawukhala uyibhala ususela kuphi? Ngayibhala kususela kubuka letimvo lesetendeka nyalo nalendlela labashumayela ngayo bafundisi uthi eBhayibhelini ngakhulunywa wathi malanga egcina kuyoba nebafundisi mbumbulo so letimvo leto setiyendeka bantu abasamthanzi uNkulunkulu wabo sebanekuthanza imali like lokho sekuyendeka naseBhayibhelini khona. Lawa ngemalanga yegcina kanathi sesiphila kwegcina imbhalo yeBhayibheli leyabhalwa ngilomdzala ngekuphefumulelwa ngilomdzala wetinsuku seyiqalile iyafezeka. Kukhulunyiwe phela yeBhayibhelini kwathiwa ngemalanga yegcina kuyoba nebafundisi mbumbulu nami ngiyakufakazela lokho ngoba sekhona. Lena imbhalo yeBhayibheli seyiqalile iyagcwaliseka kanye netimiso setiyafezeka. Tibonakaliso nato setiyabonakala timangaliso setiyamangalisana. Ngako lonendlebe phela makeve futhi akhuteke. Lonemlomo makangathula achubeke nekumemetela kubuya kweNkosi Jesu. Khulunyiwe eBhayibhelini kwathiwa ngemalanga yegcina abantu bayothanza bo kunekuthi bathanze uNkulunkulu wabo. Baya emasomveni ngekubukisa ukuthi bagcoke impahla leti njani. Shiwo ukuthi bayophendvuka bathanzi bemali nami lokho ngiyakufakazela. Bona abafundisi bajikelana bodwa nebazalwane bayasongelana bayabulalana indzaba imali. Abasenandzaba naNkulunkulu wabo lo wabadala. Lawa ngemalanga yegcina kanathi sesiphila kwegcina. Lonendlebe makeve futhi akhuteke nalonemlomo makangathula achube nekumemetela kwekubuya kweNkosi Jesu. Elegcina neNkosini nasemandleni ayo lamakhulu nihlale kulindzele kubuya kwayo iNkosi Jesu itolanza libandla layo. Sekusele imzuzwana nje ukuthi lensimbi sale ibuya ikhala utawehla longcwele ehle ngemngcwele bakhe tolanza bakhe labangcwele. Sinethemba the Poet. Ufisa kufika kuphi ngetinkondlo takho? Sifiso sami ngetinkondlo tami ngifisa kuphumelela. Ngisatibhala abantu tikhone kuba sita like tibacondzise letinemlayeto lothide. Okay. Bathi ekhaya ngiyakuva uyeda manalo kuba motivational speaker ngiyabona ukuthi stagnant nje iminyaka nale mincane dabe sositshela ukuthi yathi kuze ndophumela kumene le-ABC and D. Ekhaya bayakusida noma ekhaya bathi hayi phela. Sine sakufuma esikoleni ukuthi uhambe uyofunda ukuze ukuthi ube kumbe ngidokotela ngibadi ukuthi bafise ukuthi ube yini.
abangisiti kangako ngaleti nkondlo bathi tita angifeyilise esikolweni tingumdlala ngitiyekele kutibhala kupha kangikhona. Okay. Asibacela, angisho nyalo basibona. Asibacela ticelela ukuthi nawo wena ula uvela na TV. Vele uyadimisela ngathi tinkondlo ungabacela ukuthi bakusite kuphi nje when it comes to your poetry. Cela ukuthi bangisite ngungithengele ifoni khona kutoba easy for mina ukuthi ngirecord inkondlo tami. Angisupport kakhulu kunakuqala. Yeah, like that. Bekanjalo. Okay. Wena kubathembisa na kusebayakusida wena ubathembisa ini? Esikoleni utawuperforma kanjani? Dona leti nkondlo takho utawutenda kanjani? Angeke yini bese wena. Sothi mina sengisonkondlo seyaqala nasekhaya. So ekuthisa kweli celebrity yini wena lo bathembisa kona basakusida? Thembisa ukuthi ngidawubalansisa. Nasesikolweni ngidawuchubeka ngiphase njengoba bengihlale ngiphasa. Nangalati inkondlweni nasekhaya ngichubeke ngibe ngumfana njengoba ngisolo ngumfana. Okay, ngivile ekuceleni ukuthi usiyahaya assembly, right? Ngiyahaya. Usatha lesiphinzi sekumembi kwebamvu. Ngathi sivele sibe khona. Okay. Kusida ke sonkondlo wethu lokubhala kuphela. Uthi yena cha mina ngiyesaba nje vele kuma assembly. Ungamnika ama tips lathini? For me ngiyabelieve ukuthi umthandazi nemandla. Ngaphambi kokuthi uhaye uqala uthandaze kuqala. uNkulunkulu tokuniketa emandla usalapha embi kwalabantu ukuthi ngisho la yinlinye leto likhohlo to haya kube kahle and labantu uhayila usahaya ungababuki lamehlweni straight ubabuke la ngetulu kwaleti inhloko kutaba right lokho. Okay. Ngumlingani wethu ke lo funza maybe form 1 noma lo sesi primary yakubona namuhla yasho ukuthi ngisukela namuhla sinethemba role model yami. Utawukhona yini ukuthi umside when it comes to poetry? Ndawukhona ngoba ngithanda kakhulu inkondlo kuyangijabulisa kubona lo munye nafuna kubhala inkondlo. Okay. Ufise kuhlanganyela nabo banje bobani ama role models akho la eSwatini lavenda dona tinkondlo? Mgcwayi Mkhaphelane. Okay. Yeah. Hayi wahlala ngitshela mina ukuthi mina futhi ngiyatibukela tinkondlo ngiyababukela abasonkondlo ngiphi imessage lofise ngisho hayi ngoba ngiyathi lokuthi kumbe soliyesaba ukuthi yo role model yami but ngiyamesaba hayi ungathini hayi atawukhona ukusida ezosaqhubeka nekubanga yesonkondlo. Ngathi ngicela abaside nalabanye besonkondlo nathi aside lapho abona khona ukuthi ngathi sesiyona selayinini ngaselayinini lekuba ngisonkondlo asicondzise asivulele nemathuba ekhaya embi kwesivele esikhulu anda kakhulu like something like that. Okay. Kubo sonkondlo labanye naye bamfula benti imisebenzi etandla ungabakhuthatha uthini ukuthi bakhona ekuchubeka bente yona imisebenzi yabo bangapheli mandla. Thina noma ngabe babacikelela phansi ngoba kusiwo wonke umuntu lo tawuthi imvo ikahle ngisho ikahle bachubeke ngemandla kakhulu kube khona nalokuthandaza kuthemba umdali ngoba yonke imvo siphiwa nguye naleli khono lekubhala inkondlo lavela kuye. Okwanyalo ngisamthanda ngisafisa ukwazi ukuthi kuyowenzakalani muhla lolu thando lishabalala. Okwanyalo uthando lwethu savutha bhephe lamina ngilifananisa nomlilo obaswe ngezingune esicatha. Abaningi bathi uthando sibili sisuka ekujuleni kwenhliziyo. Ngisafisa ukwazi ukuthi kuyowenzakalani muhla lolu thando lishabalala. Ubani oyokhala esimathonsi ubani oyosilahle esifubeni sikamanga ngoba uthando liyobe ningasekho. Kini nina abadala manisilandise nisicondise nisitshele ukuthi kuyowenzakalani muhla lolu thando lishabalala. Okwanyalo uthando lwethu kusafana nekuthi sicula ingoma emnandi amajita neintombi lapha emangweni asishayela izandla ngasothandweni lethu umfazi uyangena ekhehle sakhe isithole azosihalalisela ngasothandweni. Safisa ukwazi ukuthi kuyowenzakalani muhla lolu thando lushabalala. Ngako onemusa makangazisi ukuthi kuyowenzakalani muhla lolu thando lwethu lushabalalela. Mina ngisamthanda ngisafisa ukwazi ukuthi kuyowenzakalani muhla lolu thando lushabalala. Sinethemba the poet. Tikhathe tekugcina sitabe sesiphila kwekugcina. uNkulunkulu abagcinile sathana ufuna kubenta tigcila. Abagcilada abangcingcisa endleleni yakhe ebumnyama. Utawukhala simaye umhlengi sekahluthela abangcwele ngoba utathu uyacela bathi sekugcwele ngoba batabe sebangenile labangcwele. Tikhathe tekugcina sitabe sesiphila kwekugcina. Batabe sebakhalela kutfola lokho lokuncane kude bashe kancane.
ngoba umhlaba utabe sowugoqoda kancane kancane. Nangabe kulo mhlaba bowukathi uneliphupho lokuthi ufuna kuba sicebi, zaluvuka kulelo phupho lelucebe. Ngoba sekwafanana neliphupho lelibi nathi sophunyelekile ungabisafuna futhi kubuya kilo. Ngoba kancane ubone isicebi singena emcebeni wasezulwini. Akukhulumine nembhalo ngokufakazela. Mathi kufananisa nengena kwelikamela embotsheni enyalithi. Ngibolilaka ngaselizelo tilahla kunina. Umhlabathi kanye nenyama uyabe sowuhleta inzawonye enyuka umphefumulo etule emazulwini ayobudwa ngalokwentekile emhlabeni. Bye, siyabonga the poet Mbongi Sithobane. Bahaya mani baze bangikhumbuta ukuthi hayi mani phela nami nguye Sonkondlo kephake ngeke sengiqale nje ngihayi ngoba nini into bese ngijaja nithi futhi nakazivusela ushido wathi ngisonkondlo kanti vele nginguye. Anyways ngethemba ukuthi kunikule kufundzile kubo boSonkondlo bala eMasunvini National High School. Ngiyathi ukuthi wena mfundzi wami lapho ekhaya sotawubadlaye labo manje ukuthi yathini maye mina ngakhona balance sathi fundvo kanye nayo ipoetry yami nawe namphana ngamakhelwane ungesabi kuya lapha mfana ngamakhelwane lo yalo wathi kahle ukuthi ublind kanjani ngathi Tinkondlo sitawona yembukele evikini elitayo ngasesikhathi esifana. Goodbye and God bless.